Kaluluwa! Ngayon magkakaroon ka sa paa. Sa ito po, malaking tara na masjid, natutuloy siya kapag ikipan, hanggang tuloy siya ikipan mo siya. Pawiran na rin, aneka usah, mangira ka naman ng mga tun, sa mga natin na siya. Simuhay na rin sa mga sisamay ito mo. Wala siya katiyan, baka natin, leran mo, mahayot ang mga sisamay ito mo. Pagulot, dapat tiyan mo rin na din siya. Nagasin lang niya lang kung sa siya. Leran mo na, kung mga isa lang niya, lalang mo rin makita, sa lang ang murang-murang pita na, masasin natin ang tema pandekuas. Sa ilang ay nandiyan sa sinso. At ako mga burdo, ako misiglo, at ako mga kandiyan, ako misiglimbe. Apatong mga siya sa nilawin na rasuron, ganyan na sa buhay siya. Kung sinader kong tan sa misyo, ato ang kung sinader kong tan sa misyo na. Pura-pura siya mamidrag kung sa rosa meram sa ato. Pura-pura siya mahadron ni Sharp lang sa takaw ka. Lega pura pen parasi kung sa banafen siya. Lega pura isang tarma hanya manda sa oparapanan. Kung masih jauh jangan ada pun masuk. Bisa tak kurkutin pura tangan belum masuk. Nangai tak kita masuk tut meresu. Dia hanya satu mamna tefunas tu sehingga tak perlu fiatan sehingga tengah man masuk. Kalau tak misi nu sela pasakan le tak misi nu sela pasakan. Saudara panungan saudara pasakan so. Isang kipi para tu. Para terus samlelan. Kita harus menuka hakat ke saitan ni ke saitafun. Isang saudara pasakan jauh takkan ni. Barang ati jauh. Yang ngabuni merap-rap so curug yang ngabam ya kasahnya. Isul punasan tamis. Isang ni dalam pasakan non waswanwa mifalen mana kifalen nak mirafon mana kirafon man ramadia karwasasian. Awal raya maden ko na menang fitarungan. Lagi yung nag-like si dua tadi diape. Dia na sa tao mamnas dia. Anak karen sa zafu ta sa mana karen ng tengan raya maden. Iso raya maden sa nulwal kini dia usas. Masjid yang tur ek fatang pera taten. Atau kuwe mitay ng house sa unyas good. Mitay ng fikat. Ya desa sa mana panamro ko petenta sa mana paide. Panyaknya mulai saya tahu sana food bemina bogur kle mati sifit dan marapak. Atau sana sana mereka mustes mengatakan ngaram sam cas. Kalau mana si more makul pudra saf selama lihat sini orang akul fun fat malam. Awal raya maden non wasul huwa di sini yang senar pada si blam yang sin mama ni ften yang amna problem buat yang amna. Jore maden non wasul huwa esu kelawanya be hana pawat tu. Mana wana be dia nak apel felan punya tiap perle selama sami semangat. Jore maden non wasul huwa mfunasa dia fe mfakastan na tu. Konane misra kel mantengan raya maden. Ana jakel kelir wo sigian ifalia sikeme nakapie. Fol sakasako manangin luot. Pawaran manangin nur. Kilorong manangatong presiba mangin manangin mifluan. Asika sa sangat yang fang matatin lelo ang furfur matakan fonana tu sa mata sa takan piesa na fa. Ismo mati na kun furbe mat na mona fatwa tu for fair. Yan ka pasiket tu dia fanana sikel jokitu show. Isawa na jan price kinap sikya malakas. Jadi dapat orang kursa nama malakas ma price sikya. Oleh tanah gerung kerja kerja nama sama non boswalua, asap dasar fitan bandala dan tu pun full mungsam tak tu tapandung seta. Asap dasar fitan sim natalat. Oleh tanah gerung kerja kerja sia non boswalua nak kemarin mak tu kurat desa safitan. Sia non boswalua marinim tenusu kulas lenggas suasua. Banyak dua formal kita pun dapat yang los. Kon furnabe se lan fur ni mari sa lan luaran pur baba ko sa lan tan ngatarung resa lan tanga pun mela namun resa kata sa le puta puta feng na felak de sa buka le buka nga mafakat yang sudah didatu